تماشاوان هێژا بەرخۆدانا بەنداوا تشرینê mohra xwe li dîrokê xist. Jinê ciwan yên ji bajarê Qamişlo getevlî berxwedana bendavê bûn, diyar kirin ku dewleta Tirk bi hemû awayî dixwest êrîj bike, dago û êrîj dikir jî. Dago êdî gel bitirsîne, lê tu carî gel ji êrîş û balafirên wê netirsiya û gotin em xwedî hêz bûn û em bi hêza xwe me bendava tişrînê ji êrîşên dewleta Tirka qirker parast. تشرینه دجاراشون بنداوات تشرینه شخوا یعنی نتنه جوان بری خدام بنداوات تشرینه دایی که گفت منی خو 8 سالی بری خدام بنداوات تشرینه شخوا دمیشون بنداوات تشرینه خوش کامن اکترشی هز دامن گوز بری خودم بنداوات تشرینه و مورال تجان هاتش کناندن شخوا ام دچون بنداوات تشرینه جبو گلی خوا جبو هزا قصده جبو قصده ما يقولوا دري تشبل شر دين گو شر دکرن ما دچو هز داوان شخوا مجالك دم البندوات تشريني قداندن يعني دم خوش بون ودم يعني هنا خوش بسال مرد درباز دبو دعوت تشريني دست بكر همي قال باكور وروجلات سوريا بري خدام بندوات تشريني دما كوبو دورا باجاري قامشلو ازوك جنك جوان جوي باجاريش بو باراستنا آوا خوا انرژيا خوا آخا خوا ما بري خدا بندوات تشريني دناو قال خداش بو بشكريا هزين خوا ين قصده ين يبجيب كن ين كوجاني خوش بو مفدا كرن دسبيك اس چوم باشه ازو مالبات آخر چوم بريح شر قال شورشي اموك مالبات اموك جوان ما بري خدا بندوات تشريني بمباران بو در دور همه دهات بمباران کریا کو ام تیر دچون دخواست کو ری بگره لما برح جوانتی بری خدا بنداوت شینه چوا کوری برتی دگوت مب جوانان دست بکر ام بجوانان سر بکوین